City of Batak, Ilocos Norte. Sa ning-i, ti sa kaanan iti Dios. Dumngeg ka iti aldaw ti Domingo, alas 2 aginggat alas 3 iti malem. Sa ning-i, iti sa kaanan iti Dios. Dumngeg ka, ket ingka maliliwa. Oh Jesus, oh we need your touch. We praise your name. Oh, we lift you, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest, Lord. You are worthy, Jesus. So give him praise. Give him praise. Lord of all. Oh, we lift you, Jesus. We honor your presence here. We honor your touch in Jesus, Lord. Oh, pour out your presence. Pour out your spirit in us, Lord. Jesus. Oh. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name, yes, Lord, is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name, it stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, and you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever, and you will always be holy, holy forever, and you will always be holy, holy forever. Give him all the praises, all the adoration, all our thanksgiving to Jesus alone. Hallelujah. Come on, church. Make a joyful noise unto him. Hallelujah. Hallelujah. So, maridayo ti Apo. Da Bibliayo, kradin nyo kakabsat iti Mark chapter 5. Marcos kapitulo 5. Iti verse 1 to 20. At idug deto, ngayon basit lang ti basaak dito kakabsat. Mark chapter 5.
verses 1 to 20. Ni Apo Jesus ket ingkas out na iti demonyo nga naglugan iti tao. Devils cast out. They came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Madidapulos mapaamo. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying, agpukpukaw, rinabi, and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, the Son of the Most High God? I adjure thee by God, that thou torment me not. Nagito'y termino na kakabsat kasla termino ti korte. I adjure thee by God, that thou torment me not. Verse 8. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. And they were about 2,000, and were choked in the sea. It is verse 17, and they began to pray him to depart out of the coast. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Nga po Diyos, ti mang bendisyon iti naibasa nga sa una. Kahit ko ti magkisarita, kada kayo ti kastoy, free at last. Free at last. Sino nakakita kada kayo ti nabalod ngam nawaya-wayaan? Uno da naka-experience kada kayo nga nabalod ket nawaya-wayaan kayo? Napiawa mangag ko nga agamin. Tiya malipatan day di Father me. Iso nga nagawid kami from Cebu Dumanhog Cebu, Cogon Dumanhog Cebu, Barangay Cogon, Dumanhog Cebu, nagawid kami. Jack Mariro, 1967, mamaya. Nagawid kami. Dito yung Ilocos. Upat kami ngagkakabsat iding. Ni Manong ni Manang siya kini ading ko. Upat kami.
Kaawit kam dito. Hami nga kadwa ni Father Mi, tana ibalod ijay penal colony. Yeah. I don't know the reason. Diyan mo nagsasalutsudan. Basta nabalod. Then after nga nabalod, nagawid. Dinanon na kami dito Ilocos. Idi si babalod ni Father Mi, kung nadagiti ka kasinsin mi, nga kay ayam mi, awan tata da. Ibulbuli da kami nga awan papa mi. Awan tata da. So, to cut the story short, dinagawid ni Father Mi, at da papa mi, dagiti agbulbuli kada kami nga awan papa na, isudamutan, tinapanawan ti papa. Yeah, totoo. Kasinsim mi diya. Pinanawan damot ti Papa Dan. Sino day jay kakabsa? Da Pastor Buyeng. Imagine. So, kasi dani tatang da idi. Ngumidi, rimor ni Papa mi jay pagbaludan. Da jay mo tatada. Pimanaw. We don't know. Ano napanan na nga pasat tilubong. Isuda mo ti awan tatada. Ngamanjak nagibagbaga. Awan tatada jak kungkuna. Kasi awang amin di jay ugalik nga bumalbalis kakabsat. Basta ti amok, no damang buli kanya, danugo lata. Laki ni Pastor Buying kakabsat, amoy piglat dito ina, aramid ko di jay. December ngamin, agay ayam kami ti, agin inudo kami, nakakita ti cellophane, ingkabil na di jay, DJ bariwawi, ipupuor na kagtagtagtag. Sinutol ka mo, pinatit ko, napande di cellophane nga agtagtagtag, mapupuuran. Ay, nanang ko. Ingkas jay na. So nga tipang buli mo king kwa na, hello? Kunag, tagkabil kamay. Kasi ti biyag mi di, kakabsat awang kampay kini Apo. Now, nawaya-wayaan ni Father Mi. Free at last. Pero may ragragsak mi. Idi nawaya-wayaan, upat kami ang kakabsat. Ni daman talong. Nagbaling kam nga pitaw. Oh, na yun. Nagadaw. Iso nga product of love amin dagito pito. Oh, na yun. The mother may sa nga pulo da nga kakabsat. 5 nga lalaki, 5 mut nga babae. Tagi 5 nga lalaki na tayo da amin ti cancer, ubing da nga natay. Kakabsat. Namdagi iti bampakit na abo da mo ti 80 kada 90 ti tawon dang kakabsat. Di burido da kang nganyani 80 mo tang 78, 79. Madi amo ni mama. Di burido da. So, free at last. Dati tao. Kakabsat. Dati tao nga ti paggigyanan nakit ija ayan ti kabambantayan, ngayon ti cementerio. The man who made his home in the cemetery. Asideg da ito'y itibaybay. Nakakita kayo ti cementerio nga asideg ti baybay ang kakabsat? Well, tabadok. Kurimaw. Yan. Ngam dati nga cementerio, ayan ti bantay. Bantay, sementeryo, then bye-bye. Data ti description na kakabsat. So, daytoy, aday ti demon possess. Agigyan ijay. Sementeryo. Muyo, nagsarsarita ti Biblia may papan ti sementeryo kakabsat. It speaks about the past. Kada mapang kadijay, malagip mo, makitam da di tao nga maamom diyay, malagip mo, tinaglabas nga biyag na, di ba? Kaladikal man, inakumasik kan da di, puntod da di, nakakindya kayong ko, ng basta malagip kulatan, sino da? Amen. Kung nakidi ka, more than 10 years ago, deta cemetery ti public cemetery dita Kukati City kakabsat. Nagbasit pa ila tina ikabil nga bangbang kay idi. But after 10 years
halos madi mo man umanayang kakabsat. Nakadado. So, dahil ti realidad ti biyag. Ituloy tayo. Dahil ti tao, nga nagunggan iti dagas nga espiritu, ti description ti Bible, unclean spirit. Narugit nga espiritu. No narugit nga espiritu, madigdigdigos. Madigtutbras, madigsukat ti bado. Unclean. Nakakita kayo ti kasto yung gagabsat. Hala nga kasta. No unclean spirit, aming nga panunot na, aming nga balikas na, aming nga aramid na, kakabsat. Narugit. Haan nga makayayo. Kat may sapay, nga sitwasyon dati nga tao, he was a violent man. Violente. Wala po siyang sinasanto. Ang nakakatakot dito, nilalagyan po nila ng kadena, pero lahat ng kadena, walang kwenta ang mga kadena sa kanya. Hindi lang kadena. He was bound with fetters and chains, sabi dito. And the chains have been plucked as under by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Awan pulos ti makapatalnak ang kuana. Grabe. So the man who made his home in the cemetery, and the demons who made their home in the man. Kaya naging unclean po siya. Hindi po siya malinis. Lahat ng kanyang pag-iisip, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang mga salita, napakarumi. At physically, marumi din po siya. Ang tanong dito, how the man reacted when he saw Jesus? Ano ang kanyang reaction nung nakita po niya ang Panginoong Jesus? He ran toward the Lord. Tumakbo po siya. At lumuhod po siya sa harap ng Panginoong Jesus. Sabi dito, and worship. Verse 6, when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Bakit ganon? Sino ti nakintrabaho di jay? Is it the demon or the man himself? Any answer? Sino ti agko na nga trabaho di lalaki? Sino agko na nga trabaho di demonyo? Sino ti agdudwa? Muyo kakabsat. Trabaho di lalaki deto. Why? Because he want to be set free by the Lord. Kaya na nga mawayawayaan iso na ni Apo. Iso nga nagrukbap kini Apo. It is not the demon who worship the Lord, because the demon will tremble. Yeah. Daya ti pinampanunot ko kakabsat di rabi eh.
Kunana dito, iti verse 7, what have I to do with thee, Jesus, the Son of the Most High God? I adjure thee by God, that thou torment me not. Kung namin ni Apo king na di verse 8, kat, come out of the man, thou unclean spirit. Then kung na ni Apo, anya nagan mo, han na nga sinaludsod, sino nang kulam king ka? Han, anya naga mo, anong pangalan mo? Anong sagot ng demonyo? Legion. What is meant by legion? It composed of 6,000 soldiers. When it comes to the Roman soldier, Roman Empire, Roman general, yung Roman general na yan, meron siyang, kung legion ang kanyang sundalo, meron siyang 6,000 na sundalo. 6,000 mighty warrior soldier. Grabe. So, dayjay ti kaado, iti demonyo nga simrek iti dayjay tao. Isumot laeng nga no kawaran da, kada ikan da titulong nga nagitim ima kada saka na tuktok kulen na kada pugsa-pugsaten na kasi naiyaduan 6,000. Napakarami po. No one could tame him. Kaya sabi ng Panginoon, come out of the man. The 11 to 13, the demon cast out of the man into the swine. Verse 15, the man delivered and in his right mind. Wow. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed and in his right mind. And they were afraid. Nakatugawan, adapay badunan, mayaten ti pampanunot na, apay, pimanawan de jay, unclean spirit. Pimanaw di unclean spirit. Malagip ko di Genesis chapter 6. Idinagbasol ti tao. Note. Genesis chapter 6. Idinagbasol ti tao. Ti panagem, ti panunot, ken puso ti tao. Dakes la akan kanayon. Basahin nyo kakabsat. Genesis chapter 6. Verse 5 and 6. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. So the unclean spirit, gaputi basol dito, because of sin. So ano na dumati tao ag panunot. Grabe. Mapanda agi deliver ti basura, 45 nga bag nga basura, Sister Lydia, ya. Mapanda agi basura, 45 nga bag. Ano nga basura deta? Hindi ko aning baganan. Yung basura na sinasabi, laman ng mga maleta, puro pera. Money itself is not a sin, but the love of money is the root of all evil.
Kaya nagiging sakim ang mga tao dahil sa pag-ibig ng pera. Nagiging unclean thoughts, unclean heart, pati gawain, wala na. Di flood control di takiling sur, narban kakabsat. Nga, Brother Florante, 3 nga metro kada yu tilandok na, 5. Opo, na yun. Napan ni Governor, idila the other Friday, napan nakinita kakabsat. Agwing-iwing. So, unclean thoughts, unclean heart, unclean lips. Muyo kakabsat, edi libro ti Isaiah, chapter 6. Ni Propeta Isaias, idinakita na, di kinadayag ni Apo. When he saw the glory of the Lord and the holiness of the Lord. Muyo kunana kakabsat ni Propeta Isaiah. Apo, di may karikeng ka. Tataw ak, nga narugit ti bibig na. Tawak nga narugit ti bibig na, jak may karya po. Muyok ko na ni Apo Diyos. Binaon na, dagiti anghel. Nga napan iti altar, nang sipit da iti beggang. Ket indepel da iti bibig ni Propeta Isaias. Ket idi na idepel da iti nga beggang iti bibig ni Propeta Isaias kakabsat. Kunana, ti kinadakes na naikat. Oh, glory. Woe unto me, for I am a man with unclean lips, kunana ni Propeta Isaias. Nakita na kakabsat. So kung dadto matingiwat, daytoy itimang tulaw ti tao. Isu mang rugit iti tao. Haan nga day jay sumruk, nudikat day jay rumwar kunana. For the abundance of the heart, the mouth is speaketh. So nga, di Ephesians chapter 4, awan ko mati sao nga alas arumwar di tangiwat yo, no diket dagiti nasaya, tapno mapagsingputan, maparaburan dagiti agdingeg kunana. So nga dapat ti Kristiyano awan nagsasaudakas. Bagam kineta kaabay mo, uray pungtot ka di kagsasaudakas kabsat. Napadasan nyo nagpungtutan? Sino napadasan natin nagsaudakasan? Ay, pagpapada tayo. Yan ang natural na tao, mga kapatid. But Jesus Christ came to set us free. Amen? The demons cast out of the man. The man delivered, and in his right mind, nagkaroon na po siya ng baro, adabadunan, nakatugaw. Right mind, adapay badunan. Nasingputan, haanan nga violente. Apay, nawaya-wayaanan. Amen? Pero sa verse 17, the people did not want Jesus to make his home with them. Pumanaw ka dito. Jesus, malugi kami. Tinegosyo me. Malugi kami. Pumanaw ka dito. Kita nyo dyan verse 17 kakabsan. Mark chapter 5, verse 17. And they began to pray him to depart out of their coast. Di na kayat. So, this is a strange reaction of the people against the Lord. For the people of that place, swine meant more to them than sanity. Hindi ko sinasabi na pag nag-alaga ka ng baboy ay
marumi ka. But for the people in that area, they don't want Jesus. Pigs meant more to them than peace. Imagine kada rabi, aldaw rabi, agpukpukaw. Sino ti makaturog? No, dagpukpukaw nga karubam. Mariribukan ka. Agpukpukaw ta karubam, nang hahamon. Tukutukol kada amin, bayulente nga rod kakabsa. Awang mayat nga umasidag. Kada nakita kay YouTube, pulis na kaigam tabukol. Sinakakita na yan. Anak tabukulan di pulis. Dayan nakaigam iti samuray, ngagwalwala. Mapan na tabukulan. Apo, naglaing agtabukol, hindi siniruwagan na kakabsat. Nagduyog di tabukol, madina tabukulan di nag-aamok. Madina siruwagan. Isok kinama na di nag-aamok kakabsat. Pag nga hindi nag-iyaban, tapno sursurwag, nagsiruwag, di tabukol, di pulis, saya. Tuloy tayo. Hugs meant more to them than happiness of heaven. Pinapanaw da ni Apo Isus. Amoy di pinapanaw da ni Apo Isus, pimanaw ka di uno saan. Pimanaw ka di. Jesus granted the request. He departed out of that place. Note, Jesus doesn't stay where he is not wanted. Jesus doesn't stay where he is not welcome. Tilaang pag naudan ni Apo Jesus, Revelation chapter 3 verse 20, diyan mangilukat ti ruangan ket mang pastrek keng kuana. Hanla nga sumrek ni Apo, makipanganpay. Hala nga makipangan, makipagnaedpay. Deta ti maaramid iti maysa nga tao nga mangilukat ti ruangan na ket pastreken na ni Apo Jesus. Kadwam nga mangan, kadwam ang maturog ni Apo Jesus, no welcome ni Apo Jesus tabiyag mo. Amen. So verse 18, the delivered man wanted to stay with Jesus. Eto na. Mark chapter 5, verse 18. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Sumuro ta mo tapo di ta bangka no ta barko nga papagluganam. Nga manasongba na kakabsat. Verse 19 and 20. Howbeit Jesus suffered him not. No. Madi ka sumursurot kanya. At the mission nga ramidem. Dito yung kakabsat. He saith unto him, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. Wow. Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. Agawid kan. Ibagam ka nagiti kagayom mo. Agawid ka siya balayong. Ibagam ka nagiti kagayom mo. Dagiti nagdadakkel apan banag ngayon naramid ti Apo kang ka. Wow. So tell what He had been done to you. What the Lord has happened to you. Kakabsat, as Christians, we are all given the same commission. Noan niya tinasayat nga inaramid ni Apo Diyos ti biyag tayo, isumot ti ibaga tayo, kadagiti kabalay tayo, kadagiti gagayom tayo, ibaga tayo kadagiti office mate tayo, iti workplace tayo, dagiti
peers tayo. Ano Ilocano nan? Ti peers? Ngiti gagayem, barkada. Barkada. Ibaga tayo, dagiti nasaya at ngayon naramid ni Apo Diyos kada tayo. How near closing time, awan pa iti sangagasot nga aldaw kakabsat. 2026 taong. Ada ka din ng ibagaan tayong karagiti na imbag nga banbanag nga inaramid ni Apo Diyos tibiyag tayo. Kunana, go home. Tell your friends. So ti mission na. Agawid. Kaibaga na karagiti gagayam na. Our first friends are our family mates. Hindi yun sa gayam di kabalayo. Gayam yung mula tanayo kakapsa. Gayam yung mula asawa yo. Gayam tayo mo ilang dagiti karuba tayo kakapsa. Pambarakaw, nagalala manok. Pambarakaw, nagala marunggay, tukutukulan na pa. Napatpatag di tao ngam di marunggay kakabsat. Napatpatag di tao ngam di manok. Niyawa nagamin na. Kasano ko Texas ma, nagapu pa di abroad, katinakaw na. Ini Apo Isus imay hangagapu di manok, imay gapu kang kakang kanyak. Kaya ayatan ni Apo tao, including our possessions. Amen? Glory to God. Hallelujah. So Jesus changes all who receive Him by faith. Free at last. Free at last. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, the new has come. Nuwi na yawayaan na ka ni Apo, nuwi na yawayaan na tayo ni Apo, rebang tayo mo. Nga ibaga, tinasayat, nga inaramid ni Apo, tibiyag tayo, tapno mawayawayaan damot. Amen. Iso nga dito, verse 20, and He departed. Who is that He? The second person. Dagit tao nga dati nga na demon possessed. He departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Kinitkitak ti Decapolis kakabsat. It composed of 10 major cities in that area. At dadagiti sangapulo nga syudad dita. Ket ti doktrina dadagito Hellenistic doctrine. Nagtipon dati Hellenistic doctrine kakabsat, nagtipon da ito iti doktrina iti ni Alexander the Great ken iti Roman Empire. Isu nga dagito nga tattao dagiti Decapolis kakabsat. Dati Decapolis, Greek for 10 cities, and was a region and league of Hellenistic cities in southern Levant, east of Jordan Rift Valley, that serve as centers of Greco-Roman culture during the Roman Empire. Kunana dito. In these cities, including Scythopolis, Gerasa, maintained a high degree of autonomy and played a significant role in trade and regional security. So the New Testament mentioned the Decapolis as the region where Jesus performed miracles and ministered to the Gentile population, highlighting its distinct cultural and religious identity from surrounding Jewish areas.
So, kitaan tayo kakabsat. Dagito yung nga syudad, at dadaing gana itatta. The city's names sometimes change or were honorary, but commonly included Sitopolis, Pela, Haipo, Dayon, Gerasa, Philadelphia, Rapana, Kanata, and Damascus. Kat amin dagitoy kunana. Most of these cities were situated east of the Sea of Galilee and the Jordan River in what is now northern Jordan and southern Syria and some part of Israel. So dahito iti Decapolis. Ijay iti nagpritsan daytoy dati nga demon possessed man when Jesus set him free. 10 cities iti nagpritsan na. Wow! Dagiti tao, mas daw iti panagsarsarita na deto. Hangka di nga dito, di nakaduldulpot. Kita nyo? Hangka di dito, di nakarugrugit, tingiwa na. Gold pa iti ngipin na. At di tututbrasan kakapsat. Di ba? Kaya mo makakita gold, di kag toothbrush, di makalawas, na kita. Narugit, ngamitatan, wow. Diya ka mo na toothpaste na, nakadumot yung dingdingag kang kuwanang, kaya ada mga dingganan. Kasi nakita da, iti ebidensya, nga ni Apo, winayawayaan na. Ito nga, John chapter 8, verse 32, then you will know the truth, and the truth shall set you free. If the Son hath set you free, you will be free indeed. Free at last. Maridayo ti Apo. So Jesus changes all who receive Him. And He will change you if you trust Him. Amen. Agtalagtay kang kuwana. So, from unclean to clean. Amen. Glory to God. Likan idi ti tao, ngamitata, sursurutan ti tao, ado ti agdingdingag kang kuwana, kasi tayo mag. Sapay kumata di kiti tao, kat umasidag da kada tayo, handa tayo kumangad adaywan dagiti tao. Data man, pumanaw tayo, data man datay kwan. Please, ang kumanga kasjay. Amen. No, da kuma makakita kada tayo, may ayatan da kuma nga makakita kada tayo. Kasi nakita da iti change in us. Ni Apo Diyos mang bendisyon kada tayo aming kakabsat, tumagder tayo amin. Thank you, Lord. Agkararag tayo. Sikat ti Diyos, nga di agbalbaliw, Apo. Idi itaken ti agnanayon. Adu nga tiyempo, Apo. Tinaglabas. Nudad duma, Apo. Kaya't mi ti sumurutan ken ka. Ngam, Apo, deti tao. Han mo nga pinalubusan nga simurot ken ka. No di kat inikam ti misyon na, Apo. Agawid. Kit ibagana, kadagiti gagayam na, dagiti nagsayat, aban banag inaramid mo kang kuana. Lord, kastamot ti aramidam, Apo, kada kami. Mabalin mi kadi, Apo, nga ibaga. Kadagiti tattao. No kasano nga sikakat binalbaliwan na kami, ken dinalusan na kami. No kasano nga winayawayaan na kami, Apo. Kasta kadimot ti aramidem kadagiti aming nga tattao nga dati aglawlaw mi nang nangruna kadagiti gagayam mi. Aramatem tunggal may sa, Apo. Tapno ti kasta ket adupay dagiti mawayawayaan gapumot lang ti panakabalin mo. Italag ko ken katunggal may sa, Apo, nagdingag ti saom. Mabang tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request or if you would want to connect with us, we are happy to talk to you in our Facebook page at United Christian Outreach Ministries Incorporated. And together, let's all make Jesus famous.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga